Акшамлар, АТРде хаберлер вақты бүгін февральның 9-ы веқырым ижғалының 1078 күні. Студияда Муслим Умеров бұлына бізім шымдыки эфирімізде бойле хаберлер. Украина bu yaz vizasız rejimini elde etebilir. Halk депутатлары Кенеде көтеклешелер, юхары шурада чатышмалар. Bin devlet hizmetçisi işten çıkarıldı. Türkiye'de kadrlar temizlikleri devam etmekte. Чигознын işi boyunca gizli şahat soruğa çekildi. Şahatının uydurma adı Ablayev Mehmet Yusufovich. Onun aytkanına göre o meclis azalarından tanış eken ve meclis reisi Rifat Çubarov Kırım Yukarı Şurasının binasına ne şekilde bastırıp kerileceğini idare etkenini көрген eken. Ақтем Чигоз 2014 senesi fevralının 26-sandaki Kutlevini zamsızlıklarının teşkilatçısı olarak kabatlana. Kadınların davadan boşatılması ilan etilgen edi. İş neticesinde şahsen meraklanğanını gösterip, şartqa koruma tarafından verilgen sualler hukuksuz şeklinde alına edilir. Sebebi sanki şartın şahsiyeti hakkında malumatlar genişletebilir eken. Bunun hepsi şartqa karşı mahkemenin objektif olmağanını tasdiqlamakta. Kırım Tatar satqınları Birleşken Milletler Teşkilatını Kırım Rusiyanın parçası olarak tanılğanını rica eteler. Kırım Birligi Cemaat Teşkilatı BMT'nin Baş Asambleyası ve Avropa Parlamentine Ukrayna Yarımadası Rusiya Federasyasının parçası dep tanılması için müracaat etkenler. Taz bildirgenine göre müracaatını Birleşken Milletler Teşkilatında Rusiya temsilcisi Vitaliy Churkin Baş Asambleyasının 71. sesiyası Thomson'a teslim etken. Украина ve Avropa Birligi arasında çok beklenilgen vizasız rejimi iyun 12'sinde işke düşürülebilir. Geçken hafta Avropa deputatları Gürcistan vatandaşlarının vizasız rejimi için rey berdiler. Tahminlerge göre o Mart'ın 29'ında çalışmaya başlayacak. Ukrayna için vizasız rejiminin körsetilmesi fevralının sonunda müzakere edilecek. Bundan son bu karar için Avropa Parlamenti rey bermek gerek, sonra ise Avropa Birligi'nin şurası tasdiklayacaktır. В принципе, возможно, может быть и начало сентября. Sentyabrın başında olabilecek ihtimali var. Kesinlikle saytıp olamayım. Lakin yılının ikinci kısmında da olabilir. Belgilegen konu Ukraynalılar niyet Avropa Birliği'ne serbest barıp olacaklar. Halk deputatları Lещенко ve Melnichuk Facebook'ta yazılgan noktayı nazarı için kötekleşkenler. Tünevin Dem-Alyans halk deputatı Sergey Lещенко Facebook sayfasında Petr Poroshenko blokından 3 deputat yani Igor Artyushenko, Ivan Melnichuk ve Oleg Barna habercilikka karşı Kureş komiteti toplaşıvına gelmegenleri hakkında yazgan. Lещенko'nun fikrine göre olar bunu prezident memuriyetinin emirinin toplaşıvını bozmak için mahsus yapkanlar. Sabah toplaşıv vaktında Melnichuk Lещенko'ga kelip kötekleşmeye başlagan. Menim yanıma Petro Poroshenko blokundan Melnichuk degen deputatı geldi. O prezidentke yakın şahıslardan birisidir. Vinitsa vilayetindeki majoritar temsilcisi. O prezident yardımının deputat olgan. O münasebetlerini öğrenmeye başlagan. Teleler bitken vakitte güç kullanı başlagan. Ama ne yazık ki bıçağı zarar görgen. Ukrainada patlatılgan jurnalist Pavel Sheremetni Rusiya sımaraşı ile öldürülebilgenler. Bunu Ukrayna içki işler naziri Arsen Avakov bildirdi. Onun sözlerine göre öldürülüp siyasetinen bağlı olganı istisna etilmeydir. Sheremet geçken sene iyulunun 20'sinde Kiev merkezinde öz arabasında patlatılgan idi. Результаты досудебного расследования убийственного умышленного убийства. Кечірілген тақиқат көстергеніне көре, бұл өлдіру бір группа тарafından yapılған сымарыш өлдіруідір. Тақиқат сияси сымарыш олғанын да истисна етмей, сымарыш Русиядан келе білгендір. Версию заказного политического убийства
заказ на который поступил именно из Российской Федерации. Сьогоднішній день жодній особі Хабарда кімсеге чықарылмады. Біз шымды бұл yönеліште çalışамыз. Кім бұл жинайетні сымарлап япа білгеннен бағлы малюматларымыз бар. Ләкин біз бұл малюматны açıqlап оламайық. є розуміння замовників, виконавців, пособників, але це не є предметом, який можна сьогодні озвучувати. Алмания депутаты Алексей Гончаренконың әрекетлеріні такбих етті. Яқында Гончаренко Украинада Алмания елшіханесі өгінде Берлин диварыны боялағандар. Алмания тышышлері назерлігі білдіргеніне көре олар Петр Порошенко блокны темсил еткен депутатыны тоқтатмаға тырышқанлар. Ләкин оның тоқынмама ақына сайып болғаны ақында айтқан. Гончаренко қызыл боянин найн яни yok деп yazған. Анлатқанына көре бұл Украинада Алмания елшісінің Донбасс әлеулар бойынша япқан биянатына итиразыдыр. Олег Гончаренконың зянаддашлары оны Авропа Шурасының парламент ассамблеясында делегатлар теркебінден чықармақны теклиф етелер. Украина тышышлері елбашчысы білдіргеніне көре депутат япқан әрекетлерінің бір себебі бардыр. І цей вчинок можна пояснити Бу емоційно. әрекет дойғылу оларақ аңлатыла білер. Ама сияси контекстны алсақ, менімше япқаны артқаштыр. Aslında yapılganlar президенtin Керче косыны көстері. Bu alda МО, МД фракция mahkum etilmek керек. Böyle insan eğitinden çıkarılmak керек. Юрий Луценко'nun айтқанына көре, bugün jinayi iş açıldı. Ama bu en ufak bir hareket. Президент Петро Порошенко Юнанистан баш назира Алексис Ципраснен япқан умуми биянаты девамында Алмания елшісінің изатына жевап беріп, четел ордуларының бұлынған вақытта Донбаста саляв кечірілмез деп жевап бергендір. Бөлі етіп, салы күні елші Эрнест Райхельның айтқан лафлары дабаға yol açtı. Проведення İstilaha oğrahan topraklarda ecnebi işgalci ordusu tarafından geçirebilecek salavların geçirilmesi katiyen yapılmamak gerek. абсолютно неможливо. Қырым Эві Девлет Муесесінің мудирі вазифесіне намзетлер өз программаларыны тақдим етіп оламағанлар. Конкурс комиссиясының бүгінгі отырышы белгісіз мүдетке абыштырылған. Медениет назерлігінде бұның япылмамасында техники себеплер бардыр деп айтқанлар. Киевдeki Қырым Эві шымдыки мудир муавины вечалғычы Джемил Кариков, кинорежиссер Ахтем Ситаблаев, вет тамыр халқлары ақлары бойынша эксперт Юлия Зайцева елбашчылық япмақ істейлер. Мейдан радиосының баш муарері Вейерджель Зарабаталова өзінің намзетлікнен чеккен. Шымдыки муавина Александр Скорик конкурста иштирак етмей. Сам конкурс будет проходить, насколько мне известно, в открытом режиме. Конкурс açık режимде күтлеви хабер васталарынан бирабер кечirilecektir. Менің үшін Қырым Эві біздерін құрмақ ниетленген Қырымның образыдыр. Ве бұның үшін Қырым татар ве Украин жеметлерінің кеніш ішбірлігі кечірілмек керектір. Потому что, в принципе, я вам так скажу, для меня Крымский дом должен стать прообразом вот того Крыма, который мы мечтаем все построить. Türkiye'de yazda olup geçken hükümet avdarma ынтылуындан son көрсетілген февкуляды режимнің çerçevesinde репрессиялар devam etmekte. Memlekette da 4,5 devlet hizmetçini işten boşatılgan. Yarısından ziyadesi bu tahsil sahasında çalışkan insanlardır. Hakimiyet onlarını Fethullah Gülen'le bağlıdır dep kabatlaylar. Lakin onlar tek memleketinin şarkı cünubi regionlarında zorbalık toxtatılmasını talap etip petisiya imzalaganlar. Üniversitede ifade özgürlüğünü, demokrasiyi, barışı savunan insanların varlığına son verme suçuna ortak oluyorlar. Bu suç neydi? Savaş suçuydu. Antidemokratik uygulamalardı. Hak ihlalleriydi. Hem de çok ağır hak ihlalleriydi. Hayır dedik, itiraz ettik ve itiraz ettiğimiz için bugün bu durumdayız. Bütün akademik haklarımız ve özgürlüklerimizi, hatta artık bir zamanlar bir gazetecinin dediği gibi bizi sivil ölüme, medeni ölüme terk etmek için bütün haklarımızı, siyasal haklarımızı, sosyal haklarımızı elimizden alan
bir hukuksuzluk ve bu hukuksuzluğu olay süreci başlarından beri yaşıyor. Украинада киборги фильмнің чекімлері башлаған. Донецк авалиманы эфсаневи құручыларының икесінде бір күнлік невбетчілік ақында олажақтар. Фильм режиссері Ахтем Ситаблаевдар. Киборглерінің бірінші чеків күніне АТР тақымында келді. 242 күн Украина ордасы Донец Ава лимананы имайеті. О керчектенді мұйым объектыдыр. Анда қараманлар женглешті, sonra оларға кибер деп ады қойдылар. Айны боле серлевалы фильм шымды чықарыла. Фильмде 2014 сенесінің қышында кешкен ұрышларының тарихы аксетірі. Баш қараманларından бірі мажор тахалюсінен белі олған гонолы. Оның роліні 20 яшында актер Макар Тихомиров ойнай. Айтқанына күре ато зонасында болынмаған, ләкин Ава лиманын азат етілвінен бағлы онлар же видео сереткен. Як би я не старався, я не зможу передати в точності ту атмосферу, тому що це інша психіка у цих людей. Люди через багато пройшли. Зроблю все, що від мене залежить, щоб наблизитись до цього. Мій прототип найскладніший для мене в цьому етапі те, що це мій близький друг, який реально там був, який безпосередньо воював, який є кіборгом, один з кіборгів. Це дуже відповідально, тому що він буде дивитися це кіно. Фильм ислеушілері эфсеневи киберлар олардан бірі Кирилл Недре озы Днепрден о 32 яшында тарихи елімлер намзеті. Женгте оның тахалюсы доцент екен. Ава лиманыны 2 ай қоршалаған Авдеевка ве Пескидеде олған екен. Нахождение в аэропорту, оно дало возможность тем, кто как раз вот оборонялся за нами, да, стоял на обороне, вот, построить оборону. То, что будет происходить в итоге в кадре, максимально приблизить, да, попробовать максимально передать то, как оно было на самом деле. Киберлер сценарий Донец Ава лиманының қоршалайчыларының хатырлаулары эсасына yazılған. Оның экранизация üzerinde белі режиссер Ахтем Ситаблаев çalıştı. Насамперед, це фільм не про війну. Це фільм про той мір, про той світ, про ту країну, про ту державу, в якої наші головні герої хочуть жити. Її захищають. Це про народження нових смислів. Це про народження нових людей, нової країни. Для мене це особиста історія якась. Тобто це неможливо з цього робити якийсь голлівудський блокбастер особисто для мене, тому що ці люди живі, я їх знаю і хотілося бути максимально такою, чесною. Фільм зніметься, його будуть дивитися кіборги, да? Будуть дивитися військові. І вони скажуть, а це брехня, такого не могло може бути. О, я цього боюся, це мої страхи. Ғайыны еріне кетірмек үшін чекімлер павильонын 2 қатлы декорация құрылды. Орышлар вақтында Ава лиманының бинасыны андыра. Чекімлер 2 ай девам етecek. Це дуже актуально, тому що це фільм про події, які відбувалися вчора і відбуваються сьогодні. Вчора була героїчна оборона Донецького аеропорту, а сьогодні продовжується війна на Сході і на Півдні. Окупований Крим, окупована частина Донбасу. І наші люди, і весь світ повинні знати правду про ті події. Впевнений, що це буде фільм важливий ще й тому, що він продемонструє нового українського кіногероя. Загальний бюджет становить трошки менше 48 мільйонів гривень. Держкіно дає 50%, це трошки менше 24%. Чекімлер фарқлы ерлерде кечечек Яники Вечерниговты. Фильмнің презентациясы ел сонына доғру кечірмесі планлаштыра. Эльвина Сидбулаева, Эльдар Исматов, Заман, АТР. Миллетінің 46% вефат етті. Яны Украина мектебі тарихи семинарында Зера Бекирова рақамлар шатлық еті адлы китапны тақдим етті. Анда сүргінлік ве ондан сон кечкен 1,5 ел девамында вефат еткен инсанларының керчек сайысы ақында языла. Китап сүргін етілген инсанларының хатыравлары эсасында язылғандар. Қайдыларда отырған ері Зенаты Құрантадаки азаларының адлары вес сайысы язылған. Bu yıllar içinde o rakamların hiçbir kere inkar etmediler, reddetmediler. Demek o rakamların doğru olğanı belli. Çünkü halkın özünden alındı. Bu mesele böyle bir resmi ne değil, her bir Kur'an'dan, her bir insanın ağzından yazıp alınған faktlar.
Бұл бізім соңки хаберімізді АТР иле олыңыз, сақлықнен қалыңыз.